Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Oh, mangan kan. Anya da ito yung luto masidain ta. Nateng. Awan mo't sagpaw na. Ano Sam? Ano ibaon ka mapan ag trabaho? Nagadaw ti reklamo mo. Kit agtugaw kamot nga rudin tagsangutan amangan. Si kalaangan ti mangan tarumara. Papanamanayin. Mapanak makisugal. Awan ganas ko amangan pare. Iso ako motkutong ka. Kasanumod nga may. Kanayon lanatang tipaspasidan ituyang ka. Kanayon mo't akarne kanyak. Tay so tilot-lotwon ni Banang Dungaw. Ay, imbagman pare. Ken may sapay arason. No apay nga awan ganas ko amangan. Gaputa dinak mo't danggayan ituyang ko amangan. Apay ngay? Kanayon arumwar mapan makisugal. Ay, madi Kasano ang maganas mo nga itimangan tikasta pare? Ay, wala. Talaga ang mapukaw tiganas mo, pare. Ngay, mangantan Uray tapay ni Antim. Mabisina kaon. Nakaluto ak matang. Amom ajak makapang ano awan ni Antim. At daak matakasangom. Sa bali lata ni Antim. Mabayag pa nga gawid ni antay. Ay, uray. Ano usam day tabisin mo? Ay, maulasirak no kastawi. Kasta kami kini Antim. Agin nuray kami amangan. Maantay yung arutin nga. Anya pa lang tururayin tayaw. At damatan niyan tibanang. Di man Uncle Mau. Umuna ak nga roden amang subok ni Antim. Ha? Syakmat, ti sumarunaw. Isumat laga mga gininuray kayaw. Tagsinubo kayo pa Iso nga rod. Sweet namin ni Uncle Mau. Kwaro. Sana all. Na. Kasta ako mamay. At ako mamat subwak. Tagsinubo kami kuma. Hey, apay ngamin adi na kasinong batan yar armum iti? Ay, nabayag kansan nga agar-aram, kwarog. Wenantay. Hanggang kanayon nakmut nga minamabastay. Pangaldawan, kabadong. Agawid kan, ta sigurado nga urayan na kan ni Marituyang. Saan pa yan nagawid, maray? Kano nagsapa alimabas di titersenak. Mapan kano makisugal. Nga maging gaita, saan pa yan nagawid? Malimtaw nga gawid day jay, maray. Ay, unay mo daytan. Kat asino nga ron tinagluton nga itikanan niyaw. Sa anak pa lang ang mangal daw Ay na, kat agluto kalatan ay tikanam. Masaduta nga raw nga glutaw. Ay, kasano ngay adumur asti pa nagbiagyaw. No kastamat karamid yaw. Wun nga raw maray. Ni Marituyang, inal daw ang makisugal. Sika, awam magtrabaho. Kasano ang makabiro nga ititrabaho ita pandemya? Ay na, naglawa mo di bang kagamulaan nyo itinatnatang. Ay, saan ko anam naman day tatuyang ko, maray. Makisugal lang ta muna. Nagkapuam na natuyang. Napanak man nakisugal. Nagmalmalam ka man ni Jay Sugalan. Kahit anya ngay, awan mo't maaramay. Sayang lang ti kwartam nga isugsugal mau. Kwarog, da angkel mo ni samot nga inteng ken antim abanang dagijay agur-uray ijay waiting shed. Isuda. Tapay? Itulod ko iday bangkag na. Adun tinaimula da. Adun nagdadakalan dagiti mula da. Kasta aya. Kanayon da agtinulaong. Iso akanayon mo ta naimas ti sida inda. Da kami kinibadong ka.
Ay, puro nateng nga awan sagpaw na tisid-sidaun mek. Kat no agsinsinubo da pa no kasta amanganda. Da kami kiniba daw, kin no silap kami Ah. Kasanaw, di namot ngamin kayat tinateng asidaun. Apay, papapananda kapitan kan maribanang abinigat, kwarog. Iji bangkag da. Agmulmuladan. Wan. Kita man laeng anya. Iso nga rod nga ipapatarimaan dan day tabalay da. Wen ata medyo nagirigan. Wan mate. Rumbeng lang ay patarimaan dan. Kanayon nakamakipangan iji balay da. Takanayon mo't anaimas ti sidaan da. Kasta talaga no nagagati tao. Sana maibusan itinaimas amasida. Ay, tiyak kayateng taglutaw. Tapay nga eh. Di mo tumala kayat timangan. Sayang laeng. Wain, saan ka nga glutaw? Tasan mo't la na imas ti lutwam. Kahit di kamot ngamin nagtrabaho. Ay, di nagpabasulin ah. Di oray awan timangmangan. Ay, kukumaray. Problema mi itakin ni Badong ko ti kanayon apanagapamay. Nay, apay nga men nga aga pa kayo. Di yola tultuladan da kumaribanang kan kapitan. Nagsweet da. Ay win agtintinulong kami akanayon. Ay na, saan nga amo ni Badong ti tumulong? Awan ano kasta? Ay, si kaman nga men marituyang. Di mun samot suruan ni Badong mo nga agtrabaho. Ay na, maray, masapul pa'y aya asurwak. Amo na mo't dagiti rumbang aramidin na. Naglawa di bangkag mi nga agururay kan kuana. Kahit papanaman itan ngay. Ay, inak makisugal. Ay, marituyang aya. No day tapan nakisugal mo, kat mapan kayo kumaagmula ijay bangkag yung ay. Kuma? Nah, Tangay sikati makalaglagay, maray. Bagbagaam di asawam. Bayak nga iso ti makapanunot iti dayta. Saan ket asya? Nay, kunak man mo awisin na nga ginumparay. Inaw-awis kaya. Kat ada papanan mi kanibanang. Ha? Sa dinaw? Iji bangkag may. Yapay, di mo nakita dagiti mula mi iji. Ay, uwi na niya. Ay, jakpay mo ngamin pimasyar, di bangkag yo paray. Ay pumasyar ka aparay. Kahit adon tinaimula yo paray. Ay, mabalin pa'y nga ilakon Ay, imbag man paare. Awi samot ni tuyang mo tayong ka iji bangkag yo, tagmula kayo. Kaya't na nga ta, paray. Kayat na. Ay, wam Nambarak ngay ama pandita bangkag. Di kanto pa'y mapan. Iso nga ron nga awisin ka amapanta. Ha? Masaduta. Mapan ni kumarim abanang. Amo ka. Di ka umapal nga di kumarim kat agmula-mulan. Ay kat nasaya at taadon to ti kwartada. Kat sika ngay, adda kwartam. Sika ti rumbang amang tad kanyak iti kwarta. Kunakin ka mapanta agmula di bangkag. Tapno addan to kwartata. Ay katuan Mapanta. Di nakman karit-karitan akasta ba daw? Inton bigat, mapantan, ha? Wan! Kapandaan kal kan ante iji bangkag. Nagsapadan. Talaga mo't kami na masapa da. Mapan kami mangarod ka nito yan. Mapan kayo mo't nagmula. Kitwin na. Ay, uray siyak. Mapanak tumat agmula iji bangkag kaw. Amin tayo ngarod akit agmulan. Una, umapalak ngamin kada angkel kaw. Adu ti kwartada. Ay namaray. Apay adinak man la inaw-awis. Nabayag kayo mo't gaya man ngagbangbangkag kini kapitan. Nay, apay, di na kami makitkita alumablabas ijay balayaw. Saan mo't maray? Kat no inal daw alumabas kami ijay balayaw. Aya, Wan. Ay kat nasaya at mata, no napanunot yo kan ni pari badong ti agmula. imapal kami nga rod kada kayaw. Kasta, Padasan mi manen ti agmula maray. Bareng ad-adon to ti malakwan may ngamda kayaw. ay kat nasaya at no kasta. Mas ad-adon to ti kwarta may ngamda kayaw. Ay kat may mayat manan Tuyang!
Umay kan, tarugyan tan ngaglinay, titi bangkag. Ay ayaban na kun ni badung ko maray. Sige maray. Madamdamatan tumanan nga agistorya. Apay anak kamula adagos da pari ba daw kani Marituyang? Siyempre tanaalibtak da nga agmula. Kahit nasawon, naparpartak da ngem data. Ay katwen Ay, kagagetan da nga men. kasla damatan automatic at tao. Ay sigod gayam nga agbangbangkag da. Insardeng dalaang tasimbadot da. Wen. Saan da pa yan nga agin inana? Waraw, Abay Uncle. kunak mo na pang kamot nagmula di bangkag mo. Naguray pa'y ata agaramak. Manan? Unang Uncle. Eh. Tapno da inspirasyon kong agbangkag. Ay, una yan. Sa bagay Nusong batan nak da ito'y ararmak. Agkasar kamain. Ay, katwala ta. Kat isaganam nga rodan at ibabaw nuang kan baka apartsintayaw. Ay, don't worry. Ta hindi pa anak kasagana. Jailangan pakasaram abalasang tikurang. Ay, hawanan ti makasango nga umay makiistorya kanyak. Ay, talaga nga awanan. At daamin na nararamidan dagiti kukumarim. Uray ni Kapitan, saanan nga umay dito'y tersenak. Uray siyak. Jak tumatan umay dito'y tersinam. Kapilitan lang nga umayak aglaw. Apay nga agpayso akanayon ka nga aglod. At da nga minawawagak akatiks kaw. Ay, adamat textmate mount. Barang sungbatan na kaw. Tamang asawa kaw. Ay katsaya atam ako araw. Sige, aglod ka nga aglod. Apay nga awan mo tanji kwartak dito bulsak. Day. Ay, Adda ya kwarta di tabulsam. nila ang kwarog ti adda dito itay. Ay kat napan nagpalod ijay tersena ni Marikwanag. Pinaglod na ba ng ti kwartak? Ay, bye-bye amon Takayat mo may ta makaasawan jay ka anak Sa bagay hanggang kakaiso na pa'y dadya kwartak. Awanan. Ay, saan ka nga agunget? Taila ako tandagiti natenta. At anton kwartam. Ay, wala niya. Ay, sus, mayat. Makakatawa ka itan, inteng. Ah, Tanawad-wad taon, ti kwartata. Hoy, makikatkatawa ka, Mike. Ay katun tapno adda partner mo nga agkatawa. Yan tikat katawa mo nga Ay kwa. Katawa. Di mo gayam ang mutikat katawa. Kat si kangay, apay nga agkatkatawa ka. Naragsakak gayam. Oray siyak, naragsakak mo. Mailakotan, nagitimula ta anateng. Day tatirason no apay anaragsakak. Agpada tamod gayam. Oray to pay da kapitan ken maribanang ket aglakodan itinatengda. Bak nang tantuyang. Sige, ipukaw mo tapno mangeg ni kapitan. Bak nang kamain kinituyagaw. Pisa ampay. Bak nang kamain kinituyagaw. Mala, hustong nangegenda kapitan ti impukaw mo. Kasta tatabadong kan nanatoyang. Agtrabaho kayo, tapno agprogreso ti biyagyo. Ala, sige. Datan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag.